mamang kini kon ngarit bengarit. Wah kita njuk motor mau turuti. Kita habis pegel. Aduh, nandur kacang, lihat ke bener padahal mah kacang-kacang dawai ki, jadi nih pendek-pendek mekanin kini. Aduh, apa kurang serubuk tak apa ya? Kayak ke kebun mekanin kini, kebun apa iki? Kebun apa iki? Jebuat gitu. Jebuat iki kebuk ini. Hosti. Ampun. Orelo kadus kene sama kebun kini. Coba mani. Wes sorbuan nareki mah. Kacangnya gemil mambu kim kayane. Oh. Ampun. Coba maren siramin ka wis durung yang ngari teh. Si mau kane. Aduh, wedus durung dipakani maning. Wih, tomat pada gering maning gusti. Tapi iki tomat kim cilik-cilik maning, cilik tua wis mateng. Gusti, tomat apa rani kia? Kita mengarani niki tomat Afrika. Bang dadi tomat cilik mungkin kini. Weh, lak beres. Sila siramin ke wis durung ya. Aduh, ngarcing mau kan ya. Beres-beres. Men, Ramen, Apa? men. Wes dorong narite. Sing subuh kane durung oli-oli bae. Atosku. Wes. Wes teh semet amat. Ya segala. Wedus durung mangan. Aduh, siarak mah men. Nari cemene be. Suruh pegel. Sira sing gawa. Mamang lah. Wes teh semene doang be sira men semit. Wis mur dianjungaken. Min. Premen sih mang. Waduh, abot penjamin. Buru ge. Aduh. Oh mau tengah angkat pari. Angkat suket baru ke gawa. Aduh. Kuat tamang. Aduh. Men. Abot. Awasku kejendorku. Aduh. Min. Apa? Wes pegel min gantian be min. Ya sudah coba. Aduh. Ya mang abot. Aduh. Men. Baru beragang sirkin men. Semang tangi. Aduh. Abot amat men. Wajar lah men. Mama ngirim wis tua. Wes jauh nang Cirayo. Aduh, Mang menyekak mang. Okon. Sirki mah. Ini lucu nih ge. Aduh. Segawar aku mang. Yuk. Yuk. Aduh. Lumayan. Nyolong gain pesan. Kena tambah-tambah ngisi utang. Buru si Rai Kinja memangan mah. Mangan apa? Pesan.
Lanjuran nyeluk yang kita orang merene kayaknya peragat ko. Ngelijing. Wis kono di pangan nih. Aduh, telimbang kini menang Harap ta. Ati sing anyar setan nagal nanabet kan. Oh, Sing endi? juga ano bang. Oh iya semutan segala mending ala kauler rek yan. Premen kita menang ning kene iki. Terhitungnya gerang. Memangan makanya niki oli digai-gai. Premen sih caranya supaya kita kuning kene ku menghasilkan. Kan mang pesan sempit doang dasar tadi. Emang seret tah. Manis. Oh, lagi nginum di domong, ngelap jawab. Atau badan gajah jawab nginum be. Ngomong apa mau kan? Terus makanan baik. Premen. Kita ngerjani si Tawi baik. Wih kerunya temen si tawi mana. Tapi Iya, sekalian lah. iya ta. Iya. Terus kayak baik ya. Gondrong dari wadon. Wih kebina-bina teman kita jager. Alia orang nih agak jeng. Pakaiannya segala. Gampang pakaian mah. Ap nyolong kita, gelatin di sampir-sampiran. Nyolong mending orang ke pendak uang kita mah. Iya, Tapi bakalnya bisa. Bisa. Rugaya. Lamun kirane mau konon coba gelati sing bener pakaian sing epas. Berarti sistemnya iki arep ngibuli si Tawi. Iya. Sekalian dikereti be. Kono iki bae wis kono be. Engko kita gelati kelambine. Ya. Kita di wadon. Iya kan kono bodine semok ku. Rambutku. Iya maning masalah rambut mah. Wis pokoknya mah demen si Tawine terus ya. Dikereti duit ya. Apa bisa ya kita di wadonnya? Bisa lah. Kok Eru jajal ya. Iya, Eru kok. gelati gacang. iya kok kita. Nendi gelatine. Ada yang kok gegelati jenik, atau gegelati mah kita nih gegelati. Wis kok tar Aja gagah nyolong dek uangku. ora wih tenang be. Ya Allah, kita kini ya. Makanan tampang semener riaben emang ya rambutku nih makanan ya kita kan ulang keweruan kan berabe setan. Heru begel lah, tama ya jengkelek lalakon niki. Kudu bener-bener action ya berarti ya. Coba wis lah. Terlimbang makanan kita. Gila maning bege mamang mapanen min. Belum ku sawahku. Dak mamang kabeh. Atong kan tuku motor, Mang. Segampang. Ajakan motor. Biar ko gede tuku ko na sira. Iya ko, Biso. Mang. Iya lah. Yang penting matakun besir ngarit ya. Tapi men, Apa? dipikir-pikir mah bisa aja tuku motor. Mendingan tuku kebobek. Wih, ngurus wadus kepegel. Wih, Ngurus kebo, man. Wih, ngalunga lah. jarak mo men. Jarak kita mah ya. Mendingan tuku kebo men. Ana manfaatnya sira. Udah meluku segala. Ngeladen. Yuk, lunga lah. Wih nyolong jadi ngendi ya anak sampir-sampiran di. Naik anak merono. Kolah merono lah. Naik anak. Naik. Anak ini kene iki. Oh iya ku anakku. Nah, iki kisah dek. Ambil kisah. Ilawangan ku anak. Kulah. Ono.
lumayan. Ada anak BH. Kelambi ini roket. Iya ki, roket ki. Sedang nih. Iya, semok ini. Lumayan. Kakak uang. Mana maling? Setor dong. Ketangguhan maning. Anaknya ke maning. Metu-metu maning baik. Aduh, keruan maning. Ya oli Cindy. Harus gua anak ketangguhan buku. Apa-apa iki? Yo Allah sira kene. Apa eru dipilih ibeng kono? Gusti erok segala kita mah. Sedang tabah kalekin. Iya dijajal bisi. Iki kelambi bocah apa nya cilik amat sama dan. Tih, ikune ku. Yo Allah. Dina kini ya Allah. Aduh, ketangguhan kenang anak ya. Keweruan terus du dagora. Atuh melayu jeung kita nih. Wis gayu. Iya. Iko daun-daunnya ningen dikine. Sing gua anet dangtane. Aduh. Aduh. Mana pilek bahning kita kini ya. Ini berapa betul? Gusti ya Allah. Syadol. Apa sih mereka Lagi apa? Lagi ngerokok biasa. Ngerokok ora. Ih, orang jinak. Lunjak ke. Ya kasihan ya. Dimarahi mah. Nangis. Bukan nangis kita nih. Ih, oli si Rama. Goblok. Penting beda dikit. Kayak bocah. Isi kayak Tinggi ya berbahaya emang. Iya biasa bisa jendung-jendung kita. Los. Anu cacing ku. Ku cacing ku. Dol. oh lah ada tau bro. Mau nama kita na maling. Maling apa? Maling hutang. Oh lu. Yang bener aja maling hutang. Ngelunjak malingnya. Setor doang. Laku uangnya bre. Laku uangnya namun ada uangnya baru terus dia pepek nang kita. Coba be, kira dipalingi cantik. Wis. Kita sudan kayak nemen ya. Iya. Iya, si Rama. Iya. Aduh, minum aja jorangan bahasa. Wih, rupanya banyak anak bocah ngobrol itu. Wih, siapa itu? Woi, lagi apa sih, Ra? Tambiadan. Astaga, bocah kimah. Awas sih, Ra. Pusing wonge. Bocah si Kim laku bener, bocah dan Iya, edan. orang berragang bocah kimah. Wih, ngerokok segala aja. Wih, Minum ngopi kopi je. kayak wong iya, kayak wong waras. Terus rokoknya kede sedot mang. Wis aja ngerokok wis. Min, antarakan be merana kah, dipakan wudhu seka, seburu merana. Ye, ampun. Aduh, bocah saya kima ya.
dusun-dusun, orang ragang. Lumayan sih bangsa nama. Aduh. Wih, ngaruh musim udan. Buah-buahan pada cukul. Ya, Awel, ini apa? biasa. Ngelamun bae. Renung kiwel. Ngelamunnya apa sih pen motor tak? Delmane panen kiwel. Iya ta. Iya, primen ki. Siapa yang panen? Wih, emak kita 2 sawor ya. Ih, aneh. Bel ireng koning kebotor. Ulah pone ireng. Primen ya. Kira mau pasti ngebot kan main. Lele soyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Well, ya, Eh, sehat takin pada. Syukur alhamdulillah sehat. Ki lagi apa pada kan kin? Ya soal rawan ketericilan be kon. ngobrol. Unggal di nanam konon. Be. Pengen mana pengangguran me yo? Ih ngomong-ngomong kagak ora kita kelambikan kan. Wede, mantap ya. Diajah ya. Tak pecat dari warga. Sira. Wih. Sorry. Bantuin kita yuk. Apa-apa? Jaluk kidatan Setawi. Kata apa? Jatong miskin. Astaga. Kalau unjak amat eret ku ne. Atuh dulu tedelang penampilan. Wis kaya wong edan. Wis wong kaya wong orduwe. Si Raming kerunya dimarahi bae. Iya tah. Iya. Langsung pengangguran kin gayo ora perte. Masalahnya durung turun ki duit Wih. pengangguran. Waduh. Usahakan TRT. Wih. Ustak usahakan ya. Tapi premen. Wong durung turun sing pemerintah. Najan kelut mukonan duit RT gak gaji, durung digaji-gaji. Iblo onding berarti. Gelem amat. Ya puguy, wis 3 bulan durung digaji. Iya. Mogo ngurusi duit rakyat, berduit RT mah gaji durung turun. Oh, beli korupsi. Dosanya gede, oh Iya aja. Iya, kelingan. Akal mah sing amanah ya. Iya. Good. Bagus lah. Kone gaji bagi roro kan kita. Buating. Kita sing usaha sih sing enak coba. Atur pap perte. Ya ora wel. Iyalah. Alah. Kalau tuku apa kah? Tuak. Pikir ada jore Aja. baik. Well. Ih, bating. Beceroro nengin dirgen. Siapa? Ya, biasa. CS tah. Iya, ini CS. Boleh. Biasanya kan bocah papat. Iya. Dia wis kayu terang dun ku anak ah. Ih, Nanti, papatan. Embo. Tumben kira-kira orang lagi-lagi Setawi. Lagi. Kereng sih ki mah mendel. Iya. Pendeli maning ikele amat sira beceroro. Udah ke ceroro, udah mau seramin. Atau ramin aku dibekep dimin lagi makan wedus dibekep deh. Nah, itu sih colong ya. Ih, colong wedus di dol Pan mau koran ngurukin ya. Tuh tuak ya. Buru sih Setawi anak kah? Buru. Ya Allah, buru kaget. Sampai ke Depok segala. Ya ugaran gaji buru-buru. Dandanan kita makanan. Bagus ya, trigel. Lamun kirane kecil ora. Ora sih kawin ke pasti demen. Anak. Juga yuk. Kone lu suaranin kana wadon. Wadon bae, wadon kone. Bismillahirrahmanirrahim. Mal hidup suara. Pada resmi lor ki. Bola. Dikit, Mbak. Lah kerasa kemanusiaannya. Boh. Tinggal. Apa? Rangga. Ih, kan ini dikit. Biasa. Saan bilang gitu. Semua. Iki kurangnya sih. Arep ngendikin. Wah. Cair tahu enggak tahu. Krunya. Ya sialah. Iya. Ya. Ya. Permisi deh. Rupanya masih tahu bikin anak buah. Rupanya mah. Weh. Pura-pura. Jengkelin ku ngeges apa ku? Weh, hop hop.
Iki ni siapa? Rangda. Rangda. Iya. Ada kau ngendi? Abdi gawa merana ning baturan. Wis urusan kene be. Ih, bela premen ya wani pira konon. Wih, Ih, abdi bayar pira konon? atiana duit pira. Ih. Wis kan dompetnya beke. Terus Wis kan mundun be. ya wis ora apa-apa. Ih. Mundur. Ayo. Emang abdi gawa ngendi? Aduh Wis mboko. ngilu be. Milu be merana. Aja gegabah. Wis dadak dimindah dak. Aduh, emang iki omahe. Iya. Dekan. Iyalah. Wong sugih. Emang rabi nanti? Ye, pugor duwe. Laki, urip dia kan keponakan doang. Karunya. Ih. Aduh. Wis lah aja sesuai yuk. Wis ora keburu ki. Wis mancing be yuk. Yuk, Arep apa, Ga? wis mancing be. Ih. Yuk. Yo. Sendalnya diculi. Duculi. Aduh, Wis mancing buru. omahe gede amat. Iya. Aduh, ada apa ya? Wis buru buka ini orang betah. Emangnya harus diapaan? Ih, dasar. Allah. Cepet disasar. Gede amat iki. Apa iki? Ini jedawa iki. Aduh, iki mah buntut. Wis orang biara si kari mau kawan mah. Wah, siapa iki? Waduh, si gondrong kan kari mah. Wis iki orang biara cari kunyacan kita. Dasar gondrong. Awas sih dari mana kita mah. Pasti kita mah. Waduh. Aduh, kaweruan makanan niki ende. Hei, jangan kalian boro. Kita balik nih keramat be ya. Wis ora beres makanan kina. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Hei, Gusti kaweruan. Kaweruan kono.